Afrika lalela lutho elizoshakalanje. Bathi musuzana eshintshwa uyatelelela lutho. Bathi musuzana eshintshwa uyatelelela lutho. Bathi musuzana eshintshwa uyatelelela lutho. Bathi testing kazazi wasifundela khonapha. Iko nibone tatazela so. Basozi ngadlala ngothuli uzothola. Ayikale 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 ayikale. Koto nawe umuntu engisukele lapha kathi ngubona ngimuzwa kahle. Yes apha ungamnaki lo lamafilambeli bathi wathalazwa inyoka asazi chiya so. Yes yachiselwa wenza njani uyabona lapha yikho lapho kunenkawo yami khona awumuntu engasodlalela la senza njani khuzani mhlobo badala bendawo sakhamizi ilani zibogeli zabulesisigaba jasinamajogosi abulesisigaba ubonesibuselayo senzenjani uyadelela lomuntu. Badala bendawo sakhamizi ilani zibogeli zabulesisigaba jasinamajogosi abulesisigaba ubonesibuselayo senzenjani uyadelela lomuntu. Thina sasuthi umuntu uma yefikile endaweni kumele ahloniphe alandele umthetho wakuleyo indawo nendawo ilabantu bayo abayiphethe senzenjani ngayesise kwamthetho. Sasuthi umuntu uma yefikile endaweni kumele ahloniphe alandele umthetho wakuleyo ndawo indawo nendawo ilabantu abayiphethe senzenjani ngayesise kwamthetho. Enjalo nje akanalutho umusuthu kashishwa umbelela ngombe awukuzaphathi amajongosi azoshisha ukubamba akusukubeka bese kudaleka ingozi. Ukhuzani bo ukhuzani mhlongo ngeke sizwe thina nomkambuma. Yebo selakhuphe fana kakhakha ushuthe sivuma lula nje kanjalo. Yebo alamakhusta uyabona umuntu mayesuka le ayijayele okunye le kufanele mayezofika lapha kuchiyele avela khona befike sezokwa lapha ngenxa ukuthi lapha kulabanikazi bakhona kukhona indlela esezayisi. Angithi kunjalo badala ngeke phela emva kweminyaka yonke le gaga kuyakhiwa kusenziwa zonke lezi zezenzeka lapha kuyakhiwa lesi sigaba kube sekufika umuntu nje hey
afike nensolo zakhe ezingayisizo afuna nje ukuthi adilize akhokhelela abantu endana engayisiyo edonsela abantu emnyameni abantu beluza isintu ephuca abantu ubuntu babo ngenxa yokuthi yena engelabo ubuntu. Lapha ngikhuluma ngomuntu ofike endaweni azikhukhumeze futhi ehlale phezu kwabantu kwezinkokheli zakuleyo ndawo. Abamasiyo mabefakaza ngaye bathi hayi mani uvelena ufana lomoya ophephuka lezibi, bathi uyethusela, bathi ujwayele lapha ahamba khona ufike ezenza umuntu kanti ngumlilo wamaphepha nje. Ekugcineni siyakusesha sakubamba sakuphakamisa sakunyikinya lokhu kuwiki akula lutho uphethe emlonyeni ngathi makhotha lifila. Sakubamba sakuphakamisa sakunyikinya lokhu kuwiki akula lutho uphethe emlonyeni ngathi makhotha lifila. Sakubamba sakuphakamisa sakunyikinya lokhu kuwiki akula lutho uphethe emlonyeni ngathi makhotha lifila. Ngemva kokukhuluma nzima ezikhukhumeza sithe ngcono simseshe lo muntu simuzwe kahle kahle weight yakhe sathola ukuthi hayi man ku-empty. Sakubamba sakuphakamisa sakunyikinya lokhu ku-empty akula lutho umoya ophephuka lezulu. Sasa sinanzelele ukuthi hayi izinto kazazi lomuntu uzifundela khonapho uyaziqabuka. Uyakhuluma umncedisi ukhamba phela ufuna ukuthi hayi akeni akushayeli umuntu lengoma ajayive siyembonile udlala ajayive bani zwana bese jayive sathi welelele ngoba uvele ukhuluma into ezingazwakaliyo zwana umuntu uthi zwana ayikani mafuwe kan mafuwe ay kan mafuwe kan mafuwe kan uha o kan uha o kan uha o kan uha ay kan mafuwe kan mafuwe ay kan mafuwe kan mafuwe kan uha o kan uha o kan uha o kan uha ay kan mafuwe kan mafuwe ay kan mafuwe kan mafuwe kan uha o kan uha o kan uha o kan uha. Bayala bafani ngemos kusiso majayi akeni akule nje khalela lejayi umuntu ngathi eceleni siyahamba kaqonda kayi kahle ukuthi uyanga sesha kunje lokho. Sakubamba sakuphakamisa sakunyikinya lokhu ku-empty akula lutho umoya ophephuka lezulu. Ngiyamemeza lapha ngiyabuza ukuthi kathi manje malikhona badala esigabeni umuntu efike esenzela umathanda athi yona badloza lapha madoda mangibile lapha ngiyabona nangu ngiyabeshuma laphana ngale eceleni kamalipiti ngisehla lapha engosheni nangu ngiyalomdonisa knowledge obhekisisa phansi ngale ngikhona ukanizele ngale eyithuleni madoda nangu ngiyalomdoni bakhwela lithini ngale ndaba mina ngeke mvume lula hayi gebhu asazi
abantu abefikile bezosebenzela izindaweni kabahloniphe abantu behloniphe lezi ndimi zakuleyo ndawo madoda asasi kwenza ukuthi ku fonela umalala